lokho ishiba nochato. Wecona. Ukhuluma ngama relationships la ukhuluma ngamakhosikazi ukhulume ngeingane kodwa khona umuntu nje engifuna ukukhulume ngaye ngoba ngimkhonzile ngambona nje ku TikTok ngacishe ngawaphansi mangibona lo muntu hayibo ngoba ichunu lesifazane nje leli udadweni ubalo uWelile ngithini ngaye ngimkhonzile ukubone kodwa usini into eyodwa niyafana bangakuvela ekhaya obhuti nosisi ayi umbuzo uzima kakhulu baningi usebukhosini lapha awazi na uthi nangaki so awazi ukuso sibhewa ngophawu uyabona izinto ezibhewa ngophawu uyakutshela uJathatho baba sibhewa ngophawu hayi nangembala yazo sibhewa ngophawu so awazi ukuthi ama siblings bangaki awazi nezingane zakho ukuthi ingaki hey inkosi yami kodwa ngimkhonzela udadweni hayi intokozeke kahle lesibidi kakhulu uyakusupporta futhi ngimbone ukuthi usesekhona nasenkantolo mazikhalela usesemile nawe ukuthi abantu abakhuluma iqiniso isikhathi esiningi bamataniswa nokuhlaya yabo ngimphethe la udadweni Welile yebo unjani Ntombi hayi ngabe usuzwini hey bo ave ngikhonzile nginika amasi namashi sengizoze ngiwe ngiwelela e-studio angithi ngiyabona kanjani anifuna ngivulela khona anifuna ngivulela amanzi anginendaba phela ukuthi kusemoyeni uphi makusemoyeni ngidizeni ngiphethe umfweni la uyasithethisa uhamba nathi kodwa ngisho nje ukuthi ave ngikhonzile Nkosi yami ngiyakulandela na ku TikTok mangibona wena ngibona umfweni kodwa umuntu wesifazane uzizwa kanjani nje unobhuti ongizwe upresident Nkosi yami ke ngiqoke ngibingelela abalaleli ngibingelele nabasakazi ngibingelele naye inkosi esemachumini lapha ave ngikhele Nkosi yami ngechunu nami nje ngizizwa ngibalulekile esizweni umongameli esinayo emachunwini usimele sengamachunu lapho esikhona nje nathi amadlali ichunu leli kubona lingekho hey angazi ngabe sikuphi manje wenziwa yini noma ngabe uhlanye emphakathini bese ulokhu uyimatanisa uthi ufuze mina mawugaxele ulungisa angithi lo mbuzo ngisho abantu awushiwo yima ngimine ngisho njalo abantu abayibonela bona iqiniso lamadafo alinabukeli manako yazi uthi wena ufananisene noMtebhosha wakhala lemthandeni airport lapha sekuboshwe insizwa lapha kade siye golo mhla 24 baboshwa ke the mapha ebhanoyini uMtebhosha wagida ephakathi endizeni kwafa isitulo sebhanoyi wafonela amaphoyisa wathiwa uzoboshwa manje the manje fona umthandeni wabedla lapho uthi nangu sibonelo lo zalo ukhuluma izikisasa saphela lapha ikomo yaboshwa manje uthe iso lapho maye ehla nebhanoyini usithi hey mina ngiyena umuntu inkomo mina lithe iqhuna sohlupha hawu uthi lithe iqhuna nohlupha mina ngithebe asibeni zinsizwa e-airport ilanga la kaShaka angishongo ukuthi mina sihluphe maye lesi zinto ihamba bese sibuya mina siza kimi Welile ubhuti wakho nikhule ninjani nizwana benibaningi ekhaya bekuyisimo esinjani nje ngiyabona kakhulu ngamanje sazwana wathi nikhule njani nizwana sazwana manje akuhlehleke ama headphone la ngoba uzoqhuma ameyedra mememeza lo muntu Ngelo kumbongele Nkosi yami umfowethu Nkosi yami ngokunqoba kwakhe empini basebhekene nayo Nkosi yami ngafanga Nkosi yami nginazo ingximi mina wena mawubonga ibonga nje bethi ubonge neidala zoba bamkhulu kakhulu Nkosi yami umntaka bakhe uthegcine enqobile manje uqhatha umndeni into ezange basifise ukhatha ngani umndeni angisimina ngijabulela ukuletha udadweni mana ngenzani ke mina ke ngithi uyabongela nje ne sesibongelene ngasese Welile yebo ay ubhuti wakho ngiyana nazi lo mntu ngiyambona ukhathele Lalo sifanele Zawezitha Kubeka inkulu simele uyinkosi ndabenza izwa lilutho ngaphandle kwakho sengibonile mina manje yazi ya Ngithi mina ngizosuka lapha ngiyobhalela ikhasa lapho ukuthi asiclaim ifuma ifuna uzosiconfirm thina siyahlanya lapha emoyeni niyadelela nina
Hayi mina ngeke ngithokoza ukuphefumula welile ngiyabonga. Lalela Ngiyabonga sithando sami ngiyakuthanda yena. Selana lo muntu endlini yodwa. Thandwa yini mfowethu thandwa yini ngane yakwethu ngibona kakhulu nkosami ukuthi ungibhala semoyeni ngizobongela ingane yakwethu. Yitho bengifike ngifisa leli. Yabona wethu phile Nkosi. Manje mawuqhubeka thina ama plans akho wena welile ufuna ukuba deputy ufuna imali. Imanga ufuna ubo deputy president ube nesikhundla nawe la ku Binca Nation noma hayi ulungise umfowethu ayidinga abantu bakhe mina ngiyisekela lathi Ngaka khohlwa akona lokhu njalo la akona emasulumaneni lana wonke umuntu into indawonye khohlwa lutho awubonga kakhulu ngani yakwethu hey uyazi Jesu my eyes of you Ngizwe Mchunu wacingana lento Umsakazi sakhona kwena egazini izophelelana ngoba ngabangafake cha ngisonga phela uthi afake ngiyabuza ngoba phela ngiyazi ukuthi into obuyithanda and wangena Emsakazweni ngoba wakuthanda indlela yakhe yasemsakazweni yaqala kanjani vele awungaxhuma ngena mina ukho lapha ngaphla khona wavela ngena nje eredeni kwathi wakufuneka ama demo ngizazi ukuthi le talent ngingayenza lento mina so why yabona enye into ngicabanga ukuthi that was ijeni bayibalekile empilweni yami leyo ngoba ngisho ngisakhula sasithi mangabe sikhava ngobona omagazini no drama magazine esikoleni sesuthatha iqala before sikhava ngasithi kungakimi ngapha kungakuye ngapha si neyifiso ezinhle ngoba isiZulu njalo sizalwa isingisi lento ethiwa I have a dream nginamaphupho umuntu uphupha mayilele kwaZulu zifiso nalento eyicathula ukuthi ke feeling somebody's shoes is gonna be difficult ke ungene ecathulweni ayikho lento lesibolekana amaguzo lapha akukona inkontilakini awungibola amaguzo akho ukuthatha ihlangu isiZulu sakithi ukuthi kuyoba likhuni ukuthi ngiphathe ihlangu zomne wethu noma ihlangu ikababa zinkulu kakhulu ziyongisinda isiZulu sakithi ke leso namanje ke angineyifiso ezinhle ithi ngakimi ngapha ngakuwe ngaphothuke ngakimi ngapha kuneyithombe ezinhle umuzi nani kodwa ngangithi mangabe ngihlele ekhaya kwesisikhathi noma sekwamakhelwane sibuka iTV noma silalela radio ngithi ngelinye ilanga ngithi nokusala abantu abavela ku TV laphana kwakuseko Simunye awani kuvela labo Miss South Africa babenza ama presenter laphana abantu afanele ngivele ngithule ngibe glued on television ngithi okusala wona babazalwa indoda nomfazi nami ngelinye ilanga ngiyofinyelela ngiyumfana onemkenke le nenkwale eqhansi igazi yasemakhaya kodwa ngathi bangabe ngifike emadolobheni into oqala nje at the age of 16 ngatravela umhlaba wonke uyabona ngidlala ama stage plays ngihamba umhlaba wonke emveni kwalokho into eyenzekile was very simple ekuthenini ngithe ngisebenza kwa Lifeline ngathola iopportunity yokuyovela nje Emsakazweni ngilunguza live thanda impilo uthando lami le radio lapha ku Mr Magic uthando lami le radio la developer lapho uyabona nokwazi ukukhuluma izinto zihlale kubantu emveni kwalokho kwathiwa kufunda ama demo ngokusho kwababa bomphephethu uBhodloza ayu 7000 ama demo ayelapha umuntu wangifonela uDJ Siqhameza wathi mfowethu ngoba ngangimjwayeleza uproducer wathi mfowethu kade kulalelwa ama demo lapha wathi nilalelena nabathathu lapha namanye alalelwa kodwa kunamathatha bekweceleni wathi mfowethu hambe uhlaba ikhodi mawuhlaba iqhudu uyothandaza mawuthandaza wenza noma ngabe yini wathi umphathi uvele wazithwala izandla ekhanda ezwa mina ngisekhaya njalo lapha emsebenzini angisasebenzi ngivusa ingadi ucingo lwensimbi ngikhanda isibane sibaya ngoba ngase ngiganiwe ngifike Emsakazweni mina ngithi mina ngizophila ngani njengoba ngiganiwe ngumakoti nje yini nomakoti nje isigcobo nesigcobo engangisifake